Omunyishengero Dickson Kateshumbwa nagira ngo yamazire kwanjura ikizubu cy'irwareri aha bakuru o ministry by'amagara kandi bamazire kuraganisa ukurukoraho bitati babandize no kuraha emifarasi. Mugumize munana kuhereza by'abantu ukuba nubwo kugira bitanda birungi ukafuna facilities nungi konko buhereza wa doctor wenyine akora mu bwire nicyo kintu cyukuru. So nyenda kushaba doctor as we try to lobby and bring improvements to the health center, you focus on the human service. Urukuri rwareri erya Kabwohe HC Center ya kana Dr. Horace Kizito yasima umuganda ogwabahebwa MP hamwe na government ari kugira ngo buhereza bwaza kweyongera. Seji ni nyasigangu na nanso muwode nana hurashemeriro waheza kushemeza umurwire na wakabyama mfarasi murungi atihire hondwara kugitwara umukakacera ga ngo ebintu byore byo terize nzako kukuma ukoze seje onarebo yagamba ni mu mugumize mwabarwire bitu mukubakwataje kandi mukubahereza icyo bashimiye kubana batunga. Omwaka guhwire government kahereza irwareri ebitandi 15 mbwene hati babaherize emifarasi. Omuganda makuru agarukurwa muri Sheema government ya Uganda erukurabira o ministry y'ekikora cy'abantu ningashi ministry of gender ehingwize kuhereza abantu abakuzire sente zo kwetungura aho buri district erukuza kutaho association rero bakakora group y'abantu batano kuza ahari 10 bakabahereza miliyoni 5 zo kwetungura ezirukuza kuhebwa abari hagati y'emyaka 6 kusiya hagati y'emyaka 59. 7 ni government ye lokuraji itatusuya tatukuza kubakande okera la independence n'abazungu ngabacyariwo sente ne bazireta zona ziriya district zuzwanjire noronda mu 10% yo mu burisi ekubura nashemerwa minister yakigambaho kandi twacikiriza inongo bagaruke ba reviewing policy. Abanyakenya barabwira abanya-Uganda ahamirire mibi ngo nico kirokora husya kwita abantu. For example, in the morning maybe I take bread and strong tea. I don't know whether you know strong tea. Zibutita abantu abakuziye koko watureba kandi abingi tukumanya rights ziti kabantu abana bakuba bigira mataka gabo. Abantu bari kurenga 318 no batungira ubuhereza bukoragurwa busha endwara zona gashakwa Abraham Ganzi na Michael Atwakire.